The Chimpos Chiru de Tibayule, Chinram let Chevel Chanchinthar Langsar Zual Ilangai Tang, a chair to Hiram Trapar Moikani. Chinram Mindat Township Tunga SSC Sipe Danger Fighter Le John and Mandanga Vangin, CDF Mindat Le SSC Sipe to Intiglai Poa in Cabring Tay and Neat Hule, Bipui to Film Kucho Durin, CDF Mindat Juan to Chua and Siam. Mindat Township Tunga in Kana Twain, in Kana to Tarbaka. Thile liam tuar chungchang te thobel chian dol lo le finfiana omlo te chu social media a thedar lo turin CDF mindat chuan mi puite a shat tirbok mindat township a hian je fighter in bom a thak deuh renga wangin August ni somni pokhan nun na chan le liam tuar an lo om to a hetianga chunglam atanga inkana SSC lamin an kalpui renga wang hian mi puite chu an the anga film khur theu turin CDF mindat lam chuan August ni som pakwa pokhan thu chua an lo siam to bok ani Chutiang bokin complete township lama po je fighter hiam bom athaka August ni somni pakhat jing lamdar ni velkhan CDF complete battalion 7 camp chu thlo theini hian aron boma vanai thak takin hliam tuar an omlo hlo ni thudun na chuan asoi complete township a hiam mi pui sipai le SSC sipai inga na a omlo chungin thlo theini hiam bom athak renga August ni som pathum khan thlo theina bom thak awang hian no pangkum thum mi pakhat le bidang pani in nun na anchana mi pali hliam tuar an ombok ani August ni somni pakhat sang ni somni pali chundar som pani khan Chim Brotherhood shoi tu te Interim Chin National Consultative Council ICNCC shoi tu te le Zo Reunification Organization Zoro shoi tu te chuan inrem na chungchanga Zoro Pisapui Treasury Square Aizola meeting an neya meeting hi pro mingthenga kol ni Vice President Zoro ina kai shoya Pumau Zeslaram chana Vice President in Hunser mangin Chin Brotherhood hi Defense Secretary Putim Milal Lianan Hovin Interim Chin National Consultative Council ICNCC hi Pusalai Lian Loi President ICNCC in Hawani Myanmar Chin State Ahian Chinland Government Chinland Council le Chinland Brotherhood ICNCC te chuan in muthiam lo na nain hei hi zoro chuan cha de lovin poi atile a unaw vek kan ni a in muthiam lo tur kan ni lawa in lungrol taka om tur kan ni awangin aning kara remna palai na athok mek ani Puel Ramdin Lian Ren Thlei Zoro General Secretary chuan meeting ko chan hi soin unaw kan nia in chen thei kan ni lo in do thei po kan ni lo tia hian kan chian angai hle a unaw tha khat kan ni angin pathian eng tika emu chuan min la sui khomang ti hi kan ring tlat ani chu wangin unaw in do hi a chalawa kan in re mangaya zo fa ti chu in lungrol taka om hi kan du a kampol thil tum po ani hei hi remna palai na kan tho chan po ani ati ICNCC le Chim Brotherhood Iowa kal salai lian loi le salai timi te pon zo fate inkara in remna andu thu an soya in remna siam tuma malatu zoro chunga lom thu an soibok zoro chuan Chinland Government Chinland Council le Chinland Brotherhood ICNC te inkara in muthiam lo na chungchanga in remna a thena malak zel an tum thu an tar lang hun rem chang masbera an in rem thena a hu hova in biak na do kan kilpui an tum thu an tar lang bok ani Chinram Tonzang Township chi kha khopuya ZRA bo se military training a tuma tel lo turin le training a tel te chu na taka shem na pek an ni tur thu Chinland Defence Force Tonzang chuan nimin August ni somni pathum khan thu chua an siam chi kha khopuya hian CDF Tonzang in camp an da lo awangin ZRA chuan rem changa la in zomi ming mangin mi pui an buma thalai tam tak an hnoya training kaltir an tum thu CDF Tonzang chuan an tarlang zomi Revolutionary Army ZRA chuan SSC sipai lam atang an ni baka amma ni hlok na chau ngai tua aral thuam keng mai an ni awangin an hoi hot na hnuaya military training kai lo turin CDF Tonzang chuan mi puite hne na shatirna achua CDF Tonzang le Chinland Council sipai changkop chuan Tonzang khopui le an che vel chu an lo la to a CDF Tonzang kai shwai na hnuaya khotlang in rel bol na po kalpui mek ani ro asuna sat awangin Chinram
mun tam taka inkal pawna kong a chena sa hle a Thantlang Township Salen khwa aral tlan te chuan Salen le ti kir khwa inkar kong chhia chu an ma ni tha nge in an siam tha tunlai ro surna sa in he kong pui po hi ati chhia ta wangin motor atlang theilawa chu wangin Salen khwa umral tlan te chuan an ma ni tha nge in kong pui sial na hi an thok ani ti in Salen ra tlan kem ta mo phurna nei tu pakhat chuan a soi Salen IDP kem ta mo phurna nei tu chuan tuntum kong pui sial na hi na tlang anga kau ni lovin Salen atanga ti kir kong atlang to lo awangin ral tlan te atang tlom ngai the piang thok chuak turin kanin soma mishing somsari vel kan chuak khom thlamasa July ni kwa po khan he tiang tho hian kong pui kan lo sial le to a tun hi avoi ni na ani ati Salen khwa hi Thantlang che vela kholiam pol pakhat ani a ratlan chung kwa za somli panga mekin a mishing zong chuan mishing zanga le somsari vel anom meka atamber hi Thantlang atanga rural tlante ani Paliwa Township Luang le miu le chu alena wangin chului kama khosom pathum lai chu tuin achima mipui an harsa in champuina anma mo hle thu sha tani thlamasa July ni somni pakwa atang ro asura wangin lui hi alian hle a he lui kyanga in te chu tuin achim de vek ba ka an le 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 thlai te po a chena sa hle nia thudon ani he lui kama cheng mi pakhat chuan tui hi alen thuta wangin an bung ro an seng hoi man lo thu le an ran vok arle bong te chu tuin alen vek ba ka an thomno te po alen tel vek ani Palewa Township tuilian toar te hi mishing sang khat vel an ni a emergency a man mei tur sil polin le ei tur an mamo hle a chuti lain vuin thlengin champui tu an la nei lo ni in tuilian toar nu pakhat chuan a soi Thantlang khopuya inthup SSC sipaite tana way 12 thlo theina in aron thlak silai mu le ei tur theng khat te chu Chinram Council sipaiten an lak khal thu sha tani Nimin August ni somni pathum jinglamdar som pakhat vel khan SSC sipai thlo theina way 12 chuan parachutin silai mu le ei tur aron thlak nuala thlo theina hian voi ruklai ron thlakin chungzinga voi khat aron thlak chu Chinram Council sipai te hian an la ani Chinram Council sipaiten an lak airdrop chunga hian MA silai mu sang ni le energy bar tam tak a oma energy bar an thlak hi sipaiten aidan an thiam lo pal takin ti thuwa aidan tur le kha in ziak a ni in Chinram Council sipaite chuan an soi Thantlang khopui chung mun jim te atran kho SSC sipaite hi ele in turan har sto hle ni a shat ani a thlo theina in aron thlak ei tur chu an rin ber ani to a chunglam puina an don lo chuan ril drama in pe mai thei an ni thu an soi Chinram chimlam mindat khopui thlanglam veng mindat atanga matupi inkar kong puisir Victoria border a in paruk chu August ni somni pani zandar som pakhat vel khan akanga in hi chelman lavin akang ral vek ni in mindat bia thuthar theder tu HKL mindat chuan atarlang kangmei achwa ma hian mindat khopuya inkul SSC sipai LIB 274 ti chuan laipui voili an kapa kangmei achwa na hmuna po hian SSC sipai petrol an omni in an soi tin domesticity school inkul SSC sipai chen khat po kangmei achwa na lama hian kalin in chen kata an inkul nia soi ani he thulak na HKL mindat chuan mindat khopuya hian zana tuma civil mi kan chuak ngam to lawa SSC sipai te chau an chuak thin kangmei achwa na hmuna hian in nei tu te chu ral tlanin an om bo do vek to a engwanga kangmei chuak nge ani chiang takin sha dalani lo ati khati zong kha tuntruma Chanchinthar langsar zwal kan ram puan thei te chu ani e clear tu te in zawai chunga lom thu kan soye